Fred Gisa Rwigema yavutse ku itariki 10 Mata 1957. Avukira ahahoze ari muri Perefegitura ya Gitarama mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda rw'ubu ngubu, ubu ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyamiyaga. Mu 1960 we n'ababyeyi be bahungiye muri Uganda bajya mu nkambi ya Mushengerezi mu karere ka Ankole, nyuma y'ubugizi bwa nabi no kumenesha abatutsi nk'igice kimwe cy'abanyarwanda mu gihe cy'ubutegetsi bw'icyo gihe bwise impinduramatwara yo muri 59. Yabanjirijwe n'urupfu rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa n'ihirikwa ry'ingoma ya murumuna we Kigeli wa kane Ndahindurwa. Fred Gisa Rwigema amaze kurangiza amashuri yisumbuye muri Uganda mu 1976, yagiye muri Tanzania yinjira mu barwanyi bitwaga Front for National Salvation (FONASA). Inyeshyamba zari ziyobowe na Yoweri Kaguta Museveni. Mu mpera z'1976 Rwigema yafashe inzira yerekeza muri Mozambique yinjira mu barwanyi ba FLN Frelimo. Inyeshyamba zaharaniraga kuvana Mozambique mu maboko y'abakoloni bo muri Portugal. Uru rugamba yarusoje neza, amaze mu 1979 Rwigema yinjira mu barwanyi ba Uganda National Liberation Army UNARA. Bafatanya n'ingabo za Tanzania gufata Kampala, abahirika ubutegetsi bwa Idi Amin Dada. Bafatanyije n'ingabo za Tanzania bafata Kampala, bahirika ubutegetsi bwa Idi Amin Dada wahise ahunga igihugu muri Mata 1979. Kwinjira mu barwanyi ba Museveni. Rwigema yaje kwifatanya n'abarwanyi ba Museveni bitwaga National Resistance Army NRA. Barwanaga mu buryo bwa kinyeshyamba mu byo bitaga Uganda ni Bushwar. Bwari bugamije guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote. Icyo gihe ndetse ni nabwo Rwigema yarwanye bwa mbere ari kumwe n'abaje kuba abasirikare bakuru ba RPF Inkotanyi barimo Paul Kagame, General James Kabarebe n'abandi baje gufatanya mu rugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Hashize imyaka 4 Rwigema atabarutse nyuma y'uko igisirikare cya NRA gifashe ubutegetsi muri Uganda mu 1986. Rwigema yagizwe minisitiri w'ingabo wungirije, akomeza no kugaragara mu bikorwa byo gutsimbura burundu ndetse abarwanyi bari bagikanyakanya kwa Milton Obote bari batera. Aba barwanyi bateraga baturutse mu majyaruguru ya Uganda. Fred Gisa Rwigema ni umwe mu barwanyi 27 bari bayobowe na Yoweri Kaguta Museveni, wagiye mu ishyamba mu 1981 gutangiza urugamba rwo kurwanya Milton Obote. N'ishyaka rye Uganda People Congress bashinjwaga kwiba amatora mu 1980 bagatsinda Democratic Party ryari riyobowe na Paul Kawanga Sese Mwongerere, na Uganda Patriotic Movement ryari riyobowe na Yoweri Museveni. Mu 1985 Fred Rwigema yari amaze kuba umwe mu bayobozi bakomeye mu gisirikare, ndetse igihe ingabo za National Resistance Army za Museveni zari zimaze guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote, Fred Rwigema yari umwe mu bantu batatu bari bakomeye ndetse bari abayobozi b'izo nyeshyamba bashyizweho ku buyobozi bukuru bwa NRA. Nyuma yo gutsinda urugamba bahise baba abayobozi ba NRA. Icyo gihe nibwo Fred Rwigema yambitswe ipeti rya Major General, aryambikwa ku munsi umwe n'umuvandimwe wa Museveni Salim Saleh ndetse na Ella Tumwene. mu gihe Museveni we yari yahawe ipeti rya Lieutenant General.
Fred Rwigema yamenyekanye cyane nk'umuyobozi w'igisirikare wakundwaga cyane n'abo yari ayoboye kandi abakuriye bakamwisanzuraho, mbese by'umwihariko icyubahiro cye nk'umurwanyi wo mu rwego rwo hejuru agikesha kuba mu ntambara yarwanye nta byaha by'ubugizi bwa nabi yigeze agaragarwaho mu rugamba rwo gutsimbura burundu abarwanyi ba Milton Obote mu gice cy'amajyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Uganda. Rwigema yakundaga umupira w'amaguru cyane, akaba yarafanaga ikipe yitwaga Villa FC yo muri Uganda, aho atajyaga asiba kujya kuyireba ikina muri sitade ya Nakivilo igihe yabaga irimo ikinira muri Kampala. Urugamba rwo kubohora u Rwanda n'urupfu rwa Rwigema. Fred Rwigema tariki ya mbere Ukwakira 1990, Rwigema niwe wari ukuriye urugamba rwo kubohora igihugu, ayoboye abasirikare b'inkotanyi bateye baturutse mu majyaruguru y'u Rwanda baje guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi, ariko bukeye bwaho nibwo yatabarutse nyuma yo kuraswa ku rugamba afite imyaka 33. Yashakanye na Jeannette Rwigema amusigira abana 3 barimo Eric Gisa Rwigema na Teta Gisa Rwigema. Nyuma y'itabaruka rye yasimbuye ku buyobozi bw'ingabo za RPA na Paul Kagame wari ufite ipeta rya Major. Ayoboreye urugamba kugeza intsinzi yo kuwa 4 Nyakanga mu 1994, ari nabwo inkotanyi zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi. Major General Fred Gisa Rwigema yubashywe nk'imwe mu ntwari zikomeye z'igihugu. Umubiri we uruhukiye mu irimbi ry'intwari i Remera mu mujyi wa Kigali hafi ya Stade Amahoro. Ntabwo tuzamwibagirwa, ntabwo twakwibuka uburyo twamubuze, ntabwo tuba dushaka kubyibuka, ariko ntitwakwibagirwa uruhare rwe rutari rworoshye kugeza n'ubwo amennye amaraso kugira ngo u Rwanda rutekane.